Dobar dan i dobrodošli ste u sasvim novi video. Nalazimo se ispred restorana Mr. Chen. Danas me moja žena, kineskinja, odlučila dovesti u kineski restoran da isprobam što je ona jela prije 15 godina zadnji put. Inače, ovo je bio njen omiljen kineski restoran i ona je rekla da želi da tu otiđemo i da jednu epizodu čak ona predvodi i da me ona vodi kroz to, pokazuje mi koja je fina hrana jer ona je ipak specijalist. Tako da evo ga, sad ću vam dati malo nju. Znači stvarno ljudi, ja sam ovdje dolazila kao mala sa svojom cijelom obitelji. Sve je tako krenulo da kao počinjemo jesti tu kinesku hranu i stvarno sam se zaljubila. Dan danas meni jedno od najdražih jela je baš kinesko jelo gongbao, ko zna i to ćemo i danas probati, ali ima još par stavki koje vam želim pokazati koje su meni top. A prženi wonton? Ali samo me zanima također, sad 15 godina je prošlo, da li se promijenila možda kvaliteta kao tipa u nekim restoranima gdje smo bili pa se promijeni. 4,4 mi se čini dalje jako dobra ocjena za klopu kinesku, tako da jedva čekam da vam pokažem sve. A i disclaimer, ljudi, nisam actually pravi Kinez, ali onako, kad se kao smijem, izgledam kao Kinez, pa je to naša priča. Ne, nije kad se smiješ, uvijek izgledaš kao Kinez. Dobro. Upravo smo sjeli. Uzeli smo neko mjesto sa strane da nikom ne smetamo i nikog ne snimamo. I evo sad čekamo meni pa da vidimo. Hvala. Znači evo ga, dobili smo meni. Restoran Mr. Chen Asian World. Inače nalazi se u ulici grada Vukovara, znači Vukovarska. Isuse, imaju specijalan meni za 4 osobe 119 eura. Evo već slikice su tu, čekajte da se to vidi. Znači realno ima svačeg. U azijskim restoranima sam skužio da oni imaju sve na te brojeve. Ti možeš malte ne reći da hoćeš 44, 56 i 22. Znači ne moraš uopće govoriti koje je jelo, nego vi tu, više ako imate sve po rednim brojevima naredano, vi sam kažete 40, 22, da znaš to? Aha, tu imaju sad po danima, danas je ponedjeljak, imaju piletina s povrćem, imaju svinjetina a la gambian i imaju piletina a la guawei, slatko, kiselo i ljuto. Ok, zvuči zanimljivo. Ono što Karla govori, evo, prženi wonton je 3,5 eura. Što moramo uzeti? Pržena pileća krilca, pržena svinjska rebra, pohapirjeni mesni ravioli. Naručili smo sve, evo ti im objasni sve što. Prvo moramo reći da je konobar zna hrvatski, tako da je to već veliki plus da se možemo sporazumjeti lijepo. Se ja sjećam, bile su kineskinje koje su znale kao hrvatski, ali ne toliko dobro. Ovo se vidi baš da zna hrvatski. Je tu već ovako dugo. Isto kao što možete vidjeti, dosta je onako starački, tako da taj je cijeli onako vajbić. Ali uglavnom uzeli smo klasično ono što sam ja uzimala kad sam bila mala. Znači, toplo predjelo, glavno jelo i desert. I apsolutno ćete sad vidjeti sve što sam ja naručila. Ali da, uzeli smo znači toplo predjelo, prženi wonton, meni je jedan od najdražih, obožavam, to bi mogla jesti kao glavno jelo. On je uzeo neku novu proljetnu roladu da probamo, onda imamo glavno jelo, to je gongbao, moj najdraži, to vam je kikiriki, piletina, bambus, uglavnom prefino sa rižicom i uzeli smo za desert pohane banane, znači vrh, koliko se ja sjećam, i on je uzeo pohani sladoled. I nisu cijene toliko zapravo loše, pogledali smo, onako klasično jelo je oko 10 eura, tako da mislim da neće biti preskupo, a mislim da ćemo se lijepo najesti. Mislim da nam je žena sve objasnila, moja riječ su suvišne, čekamo klopu, a i oboje smo poprilično gladni. Ok, stigla je prva klopa, to je ovo toplo predjelo, kao palačinka zamotana. Doslovno izgleda kao palačinka, evo ga. Super izgleda. Ovo je, znači, rolada punjena mesom. Izgleda iznutra. Dobro izgleda. Čekaj, taj umak sad ide po tome, jel tako? Može i slatko kiselo. Prvo predjelo je stigla. Njolju, to je top. Ovo je, mislim, slatko kiselo. Ovdje je zapravo jako. Ovo je jako fino. Dosta je lagano, to mi se sviđa. Baš je onako predjelo, da ti ne sjedne teško na želudac. Ukusno je, ima unutra dosta povrća, mesa, možda ako jedan lagani, rekao bi ovdje kao neki snack. Ovo je taj prženi wonton koji ona najavljuje da je to nešto najbolje ikad. Ljudi, da sam znao da ona toliko voli burek od mesa, ja bi njoj češće kupovao. Ovo mi je to burek od mesa. To je dosta burek od mesa. Bebice, ja še ne bi kupiti burek od mesa isti ovakav. Sad jedan ti mogu donesti. Hoćeš? Ovo je kao burek od mesa, dosta. Najbolje,
Fino je. A to je doslovno ko burek od mesa, meni zato baš fino. Inače ne jedeš bureke. A kad jedeš burek jedeš od sira. Ja ti kažem, to bi bio to burek. Rolada mi je jako dobra. 9 od 10. Ovi 8,5 od 10. Jako dobro predjelo. Jako dobro predjelo. Evo neko vam sada gospodična. Ja se naravno neću složiti s njime i svom prženom wontonu koji obožavam od kad sam bila dijete ću dati čistu 10. Ja bi ovo mogla jesti stalno, konstantno. Uopće ne sjeda teško na želudac, a tako ima neki poseban šmek i ne nije kao burek s mesom, tako da probajte pa mi recite. Evo realno, ajde otiđite svi lijepo u kineski restoran Mr. Chen, probajte prženi wonton i poslije mi napišite u neki video da je to burek sa mesom. Ajde se usudite. Obožavam. A za projednu roladu, pošto mi je malo kao lošija, daću 8,5. Stiglo je glavno jelo. Znači, ovo je gong bao. Piletina sa povrćem, kikirikijem, svim i svačime. Dobili smo jednu veliku zdjelu riže. I pohana piletina koje je brdo. I slatko-kiseli umak. Jako lijepo izgleda, stvarno svašta ima. Reci koliko je brzo došlo. Došlo je jako brzo. Predjelo je došlo možda nakon što smo sjeli 5 minuta, a ovo ću reći da je došlo nakon 10 minuta. Znači, taman, znači pojedete predjelo, već vam stiže taman glavno jelo. I tak će doći i desert. Ja to ko ekspert. Jako zanimljiva ova piletina. Izgleda kao mali šrimp. Ja sam ti pričala, to ti ko se čuvam, samo ti ovo nije ljuto. Znam ljudi šta bi puno pričao o ovome, ja doslovno guštam. Piletina mi je vrhunska. Vrhunska. 9,5 od 10. Baš fina. Taman, baš je ono slatko kiseli. Jako dobro. Mislim, riža mi je uvijek super u tim kineskim restoranima. Za ručak bi sa sigurnosti dao 9,5 od 10. Jako je fino. Mislim, vidite i sami, jedemo. Došlo je vrijeme da ja probam gong bao. Ovo je ljuta verzija. I da probamo, znači, piletina, riža i svo živo povrće. Prefino. Rižu kako oni naprave niko ne radi, tako doma ne možemo mi napraviti. Piletina mekana, povrće, savršeno, kikiriki daje tu isto neku dozu. Toliko dugo nisam bila da bi čak rekla da mi se poboljšalo. Stvarno dugo nisam bila, ali ja bih rekla čak da su stepenicu više. Definitivno u brzini, brzi su više nego prije 15 godina, ovo stvarno ide ko po traci. Nenadmašiva kineska kuhinja u Mr. Chenu, meni. Mislim da je jasno kome je šta bilo fino. Moja je bila piletina, a Karlino je bio gong bao. Nije baš jela. Riža je isto skoro nestala, moj tanjur je prazan. Skoro sam popio i ovaj umak koliko mi je dobar. Prvo da kažemo svoju obranu, da je gong bao užasno ljut. Znači, ne samo što sam popila svoju cedevitu, nego smo tražili dodatno vodu, zato što je jako ljuto i kad pijete vodu, to vam isto nadomjesti malo kao da ste siti. Plus, čuvam se za svoje pohane banane. To je moj desert. Ja inače deserte ne volim, ali ovdje se čuvam za pohane banane. To je moja obrana. Obrana je slaba. Ona je rekla da je ovo najdrži restoran. Ja sam mislila da će pojesti i moj tanjur, i svoj tanjur, i da će još gostima jest koliko je ona tu. Tako da malo me ostavila u šoku. Ali ajde vidjet ćemo zato kako će se nositi sa pohanim bananama. Stigao nam je i desert, pohani sladoled i pohana banana. Iskreno neću lagati, pohani sladoled sam jeo prije par dana. U rock'n'rollu. I bio mi je neobično ok, ali nisam probao nikad. Nisam jeo od vanilije, nego sam tam jeo čokolade i da sam baš sad htio uzeti taj da probam i zanije me kakav je. Znači oni uzmu kuglicu sladoleda i doslovno ju zapohaju. Ok, ukusno je. Fin je sladoled. Tamo mi je sladoled bio zamrznut i nije mi bio baš nešto. Sladoled je ukusan. Baš sladoled. Želim dati Karli da ovo proba.
Vrlo je jednostavno, znači ono, uzmeš bananu i spohaš ju. Fino je, pa, je voliš bananu? Voliš poh? Mora biti fino. Sladoled je super. Sladoled mi je realno 9 od 10. Banane su mi 8. Znači, banane su mi onak doslovno uzmeš bananu. Znači, uzmeš bananu, spržiš bananu i zagriziš bananu. Ne može biti neka revolucija, ja volim banane. Znači, ono, 8 od 10 nije ništa dodano unutra. Upravo smo dobili novog subscribera, veliki pozdrav za konobara. Nadam se da se subscribe-ao. Odlična usluga, mi je fakat 10 od 10, jako ljubazan. Donio nam je čak i dodatni bokal vode koji nije ni trebalo. Iskustvo kineskog restorana, što se tiče kao taj experience, mi je 10 od 10. Uređenje, sve onako nije mi premoderno, prenašlihtano, nego je baš onako lijepo. I baš se onako sjećam kada sam u Kini, u nekom onako gradiću i tamo sam sjeo neki restoran i to mi se baš sviđa. Ono, klopa jako dobra, usluga jako dobra. Stvarno ne mogu spožavati. Ono, preporučio bi svima ako želite dobru kinesku klopu, Mr. Chen. Nije sponzorano, nije plaćeno, niko mi nije rekao da ovo govorim. Znači, Kara će vam reći završne riječi, pošto me ona tu dovela i iskreno sretan sam i zahvalan što sam me tu dovela i da sam iskusio ovo. Evo ga. Eto, ljudi, samo mi je trebalo 7 godina da ga dovedem napokon ovdje. Da, moj cijeli experience je ostao otprilike sličan kao i prije 15 godina, znači isti ambijent, ista je klopa u smislu ponude, okusno mi je stvarno odlično i savršeno i prefino i ono, ako hoću biti kao objektivna, ipak je ovo kao kineska kuhinja, znači drugačija vrsta od onog što sad on jede burgere i to, ali ovako za nešto malo special, definitivno bi dala isto 9,5 od 10, samo zato što je malo preljuto i onda morate puno vode popiti i onda vas malo boli bušek i onda ne možete toliko puno pojesti. Ako želite još ovako sličnih epizoda, bacite subscribe i još samo 3 dana su ostala, ljudi. Big countdown is coming.